Dragi samozastupnici, dragi prijatelji, u svijetu pa tako i u Hrvatskoj je sve veći broj zaraženih koronavirusom. Zbog toga većina vas ne smije i ne može izlaziti iz svojih domova, a neki od vas su u samoizolaciji. Kao što znate, zbog situacije nismo u mogućnosti održavati grupe i kompjuterske radionice. Svima nam je teško pada. Zbog toga nam jako nedostajete. Mi ćemo i dalje biti u redu. I ako imate bilo kakvih pitanja ili bi željeli da o nečemu pišemo i razgovaramo, slobodno nas kontaktirajte putem telefona i Facebooka. Znamo da vam ova situacija teško pada i da vam se teško prilagodi na nju. Iako smo fizički razdvojeni, radimo na tome da se povežemo s vama putem interneta. Pokušat ćemo staviti što više zabavnog i edukativnog sadržaja na našim web stranicama kako bi mogli ispuniti svoje vrijeme. Molimo vas da se čuvate, pazite u ovo vrijeme da pazite na sebe i na svoje bližnje. Ako ćemo se svi pridržavati mjera, nadamo se da će ova pandemija koronavirus što prije završiti i da ćemo se što prije vidjeti. Budite dobro, nosite maske, perite ruke često, budite odgovorni prema sebi i prema drugima i šaljem vam puno pozdrava.